Kompanija Voli je danas otvorila svoj novi market u Porto Montenegru, u samom srcu marine i postala bliža gostima Porto Montenegra. Ono što nas posebno raduje to je da i domaće stanovništvo prepoznalo vrijednost u tome što imaju sada u ovom dijelu grada bliže jedan Voli market. Market je premium koncepta, u njemu smo podstaknuti zelenom inicijativom Porto Montenegra implementirali papirne kese, papirnu ambalažu u cilju zaštite čovjekove sredine. Sigurni smo da naša ponuda može zadovoljiti i najprobirljivije, vodili smo se najčešćim navikama i željama gostiju Porta, ali i željama naših stalnih potrošača. Naš Voli market u Porto Montenegru je na najljepši način najavljuje proslavu Volijevog rođendana sledeće sedmice. Porto Montenegro i Voli već imaju odličnu saradnju i ovo je novi korak u našem nastavku odnosa. Voli, kao što ste i sami rekli, u srcu Porto Montenegra, dugo očekivan, jedna ozbiljna radnja na nešto više od, koliko znam, 300 kvadrata i zaista ono što je bilo potrebno svim našim klijentima, vlasnicima brodova, ali naravno i našim sugrađanima u Tivtu i u Boki. Ono što je važno reći jeste da je ovaj Voli samo jedna u nizu aktivnosti koje radimo sa kompanijom Voli, zato što veliki, najveći do sada, makar u ovom dijelu Tivta i Boke, Voli u Porto Montenegru se planira u našem novom developmentu koji se zove Boka Place, koji planiramo za 2023. godinu kad je otvaranje u pitanju, i taj Voli će zaista biti onako kruna odnosa između naše dvije kompanije.